Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Sabrina tuh Pak. Ayah tuh di kamar. Sabrina, Sabrina. Ayah non Pak. Iya, ayah Tong Jody. Oh mohon Pak. Hayu kalebat. Hayu di bakala. Nyate yang ayo. Yang hulu siapa yang? Ayo atuh yang ulin. Ulah lamun teu di jajanan mah. Siap Pak. Nyalos kali itu. Bapak saya lah. Hayu yang berangkat. Hayu dandan lah tuh. Ada di Poles teh, beungeutna. Dan kumaha aa, poles kumaha. Dibedak beungeut dah. Menawah pakai terigu. Dan teuing palingan kayak ngajak ulin ka kebon. Hai guys, jadi gini loh, kapan rencana kita buat ngenalin pacar-pacar kita? Gue sih bebas. Bebas. Emang lu punya pacar? Punya lah. Paling juga udah kayak kemarin-kemarin, hanya sebatas adik kakak terus ditinggal dah. Ya udah, kapan ngenalinnya? Coba gue ngajak ketemuan nih. Emang yang mana? Boleh lihat nggak fotonya? Jangan nanti aja buat surprise. Katanya mau ngenalin bareng-bareng. Oh tuh gaje. Tapi cowok gue sibuk banget katanya. Maklum pengusaha buyur. Buyur. Bisa aja dasar. Sama cowok gue juga sibuk. Sibuk apaan? Sibuk macul. Ya udah, besok gue kenalin. Oke, Halo guys, Angker di ledeng. Ledeng mana Sabrina? Ledeng sawah. Aing ngerek hati muanjung ka bogoh aing. Oke, kayak orang ka ditu jeung barudak. Tapi ngadeleuna ti jauh bae nya. Gimana yang? Di ledeng aa. Oke, kadinya sayang. Oke aa sayang. OTW sayang. Kahade aa. Nah, Hakel, Ya si Sabrina napon era katimuan jeung ka bogohna. ketemuan di mana? Di ledeng itu. Ayo atuh. Kabogoh maneh mana Sabrina? Lempang ka dieu nyanggeus maneh nyamuni bae. Samuni di mana? Di mana wae, di sawah ke, di awangan ke, di jero balong ke, sabodo amat. Sugandanya mah bangkong. Geus mas nyamuni. Oke. Ayo. Ayah. Tos lami ya. Entah ngasakedeung nganti lujang. Buset. Mujur aing sampai akaran. Buset. Dulu tuh kayak kabogoh aing. Eta mah kabogoh aing. Eta teh kemarin nembak aing. Hayu samperkeun.
cai